tagistorya? Ay, amok magustuhan niyo tagistorya. Ang tugaw nga ruden, at saganan, tagistorya tayon. Istoryaan tayo kita ket brown bear, nya ti makit-kita. Insurat ni Bill Martin Jr. ket in drawing ni Eric Carle. In pablaak daytoy ti Henry Holt and Company, Joy New York, idi 1966. Brown bear, nya ti makit-kita. Ada makit-kita nga red nga bilit nga nakakita kanya. Red nga bilit, nya ti makit-kita. Ada makit-kita nga yellow nga pato nga nakakita kanya. Yellow nga pato, nya ti makit-kita. Ada makit-kita nga blue nga kabalyo nga nakakita kanya. Blue nga kabalyo, nya ti makit-kita. Ada makit-kita nga green nga tukak nga nakakita kanya. Green nga tukak, nya ti makit-kita. Ada makit-kita nga violet nga pusa nga nakakita kanya. Violet nga pusa, nya ti makit-kita. Ada makit-kita nga puraw, white nga aso nga nakakita kanya. White nga aso, nya ti makit-kita. Ada makit-kita nga black nga karnero nga nakakita kanya. Black nga karnero, nya ti makit-kita. Ada makit-kita nga goldfish nga nakakita kanya. Goldfish, nya ti makit-kita. Ada makit-kita nga mestra nga nakakita kanya. Mestra, nya ti makit-kita. Ada makit-kita nga ubing nga nakakita kanya. Ubing, nya ti makit-kita yo. Ada makita mi nga brown bear, red nga bilit, yellow nga pato, blue nga kabalyo, green nga tukak, violet nga pusa, white nga aso, black nga karnero, yellow nga goldfish, kan may isa nga mestra nga nakakita kanya mi. Bejay ti makit-kita mi. Kat nalpasen. Kitaan tayo man dito likod na. Da sabas-sabali nga kolor. Ibaga tayo man dito kolor. Naglalaingan dan. Kolor. Akan color orange. Okay. Very good nga Ruden. Malagip yung pailaan yung palakpak tayo. Agpalakpak tayo man nga ron. Wow! Nalaing. Wow, nalaing. Wow! Nalaing. Wow, nalaing. Wow! Tata. Kaya yung mati drawing. Okay. Drawing tayo nga Ruden. Okay, kadwa tayo latani alumigas nga drawing. Iti drawing nga tayo matatak ket tukak. Di may isa nga kopon ban ket gudwaan. Ibikwan. Dito'y may isang nga parte, i-drawing tayo, di bear. Dito'y banyer nga parte, kat i-drawing tayo matyay, tukha. Tika sapulan tayo, kat kokon ban,
Ken lapis ngam gaputaha ang nga makita no lapis ti usaran ni ma'am, ti usaran ti ubing ket ti usaran ni ma'am ket pentel pen. Idi kwan koloran yung tupay ti color brown ken color green. Okay, kasaganan? Tuladan di drawing ni ma'am. Nagbubukol. Sumaruno. Yang ata daytoy. Idikwan ikan ti saka. Daytoy ket may isa nga tukak. Yan to ti color na ti tukak tayo. Color green. Kayo pa ti may isa nga tukak. Okay, may isa pa nga. Ay nalpas yun? Tuladan laeng i-drawing ni ma. Drawing tayo matata ti square. Square. Sumaruno di square ket digay tas lang kuweba. Ikabil jay mata. Ikabil jay nagisem. Nalpasen. Sumaruno ikabil tayo jay saka. Ken ikan ti kuko. Nalpasyaw ka din? Hey, yan to ti color na dito'y tukak tayo. Color brown. Tata. Kaya yung color brown, color green. Ito tukak. Nya, kaya yung matata di bearan. Hey, ang drawing tayo ti bangir ti bear. Bubukol. Tuladan lang i-drawing ni ma'am. Sumaruno lapayag. Nilapayag ti bear. Ada pa di unag na. Sumaruno ikabil digay mata. Sumaruno nagbubukol. Pababa ka nagisem. Napintas si bear tayo. Kita ito magi-bear yun. Nakastambot lang ka pintas. Sumaruno. Square matata nga bearan. Sumaruno katyay lapayag. May sapay nga lapayag. Sumaruno katyay mata. Nalakawan no narigat i-drawing ni ma'am. Sumaruno jay agong. Idikwan ikan ti isem. Mano ti bear tayo?
Dua. Iti shape na gimisa nga bear. Yung ulo na kat. Circle. Digimat maysa, ti shape na mat kat. Square. Yan to i-color tayo dito. I-color brown. Digimat to kak. Yan mat ti shape na circle. Kat digimat may samat nga to kak. Square. Yan to ti color tayo mat. Yan ti to kak. Green. Bilangan tayo man. Numano ti to kak. 1, 2. Mano mati bear? 1, 2. Ilocano. Mesa, 2. Ilocano mat yan dito ka? Mesa, 2. Oh. Koloran, idikwan, ikabil di baba, wano di gilikod. Ikabil to, isurat to, ginagan. Yo. Kaya ya di jay? Wala nga rod. Very good.